reka twongere tubahe ikaze muri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri, ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026. ni munkundire turebe uko situwasiyo ihagaze, aho bamwe bari kuvuga ati M23 ishobora kuba yinjiye mu mujyi wa Uvira, abandi bati ihuriro rya FARDC ryasunitse M23, ubu bakaba bageze Isange. Ni ibikomeje kwibazwa n'abatari bakeya, ariko nzanye amakuru atariho ivumbi, atariho amakabya nkuru, aho tuje kurebera hamwe uko situwasiyo ihagaze n'uko imirwano imeze kugeza na n'ubu rwabuze gica, aho mu bice bigiye bitandukanye abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo. Ni mu nkunde tuze turebe umujyi wa Uvira, turebe uko situwasiyo ihagaze. Bwana Bizima, umuroko wacu Foma aratubwira uko bihagaze izi saha ndetse nuko byifashe. Turareba ibyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika azongera kwibutsa Kisekedi na Paul Kagame kuba bagaruka i Washington DC bakarebera hamwe iby'umutekano muke ukomeza kubiyanga muri ibi bice. Ese biri bukunde Kisekedi byatumye afata umwe ari bohereze, akaba ari nayo mpamvu tuje kugira ngo tubamenyeshe uko byifashe. Turahari kandi turahabaye kugira ngo tubagezeho update nk'ibisanzwe. Ni mu nkunde rero tuze turebera nk'uko byifashe. Ntugende utangije video kuko hari ibindi byinshi udutendo turi bugende tugarukamo, aho na Minembwe turi bugereyo tukareba uko bihagaze, ndetse turi buze kuri parike ya Kausibyega twumva uko situwasiyo ihagaze. Ni mu nkunde rero, mbere yuko dutangira mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana, mwe mugiye kuryama tubifuriza no kugubwa neza n'ijoro ryiza, abari mu kazi tubifuriza akazi keza, namwe kandi bashyashya nta kindi musabwa kugira ngo mwinjire mu muryango mugari no gukanda subscribe. Nyamuna mujye mukanda na like, musharinge, bityo natwe tuzanzamuke cyangwa tuzamuke mu iterambere. Burya gufasha ni ikintu gito cyane, gukanda kuri like yonyine nibwo bufasha. Kanda kuri like yonyine nicyo kintu cyonyine usabwa kugira ngo nawe umurimo w'Imana uwukore. Rega urukundo nirwogere. Nge muri kumva kandi tugiye gukomeza agenda Damien umugisha ku murongo wa telefone. Reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, awiriwe neza? Mwiriwe neza. Nijoro wanyohereje amafoto y'ibyakomeje kugenda biba uyu munsi. Indege zagiye zikora operasiyo zigiye zitandukanye za FARDC, ariko bivugwa yuko AFC M23 ishobora kuba ifite imbunda karundura, imbunda yateye ubwoba, yatitije igihugu cy'u Burundi. Akaba ari nayo mpamvu kubegereye ku mukandara wa Plaine de Ruzizi ngo nta gitero kigize kigaho cyangwa nta sasu gigeze turuka kuri kiriya gice cy'umukandara wa Plaine de Ruzizi, bafite ubwoba yuko bashobora guhura n'uva gusenya AFC ikaba yarasa mu gihugu cy'u Burundi. Ubu bwenge abadede babukuye he, Bwana Bizima? Yego niko bimeze. Urabona ko izi ni ingabo z'umutwe wa 23 ubarwa nk'inyeshyamba ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ibihugu by'amahanga, ndetse nabo bahanganye niko bazita, ariko ubona ko zigerageza mu buryo bwo kugira discipline ijyanye n'imirwanire y'intambara, ku buryo ubona ko iyo biza kuba ari inkubiri aha baba bahereye iruhande, ku buryo n'izi ngabo z'u Burundi zari ziprovinze muri ibi bice bagagombye kuzirasa kuko imbunda zibikora bari bazifite, ariko ntabwo bigeze babigerageza. kandi ubona ko n'ingabo z'u Burundi zabitinye, kuko ni ikintu gishoboka. ntabwo watera umuntu ibuye kandi nawe afite kukugezaho ibuye aho uherereye. Rero babitinye, n'abandi babubahira muri ibyo barwana na FARDC bari bahanganye, ariko ubona ko ari imirwano y'intera ndende cyane bijyanye n'imirwano yari imaze iminsi iri muri ibi bice, kuko n'imirwano ari imbunda zikomeye cyane kandi ziremereye, ku buryo ikintu cyitwa umuturage atabasha kwihanganira kuguma mu byimbo bye, yaba ahegereye cyangwa ari mu nkengero zaho. Yes, Bwana Bizima, nyemerera utubwire uko situwasiyo ihagaze sahi. Biravugwa yuko ndetse twebwe tuba turi kukabuta amakuru tuyakura ku matwita, ku bandika. Hari abanditse bavuga ko ihuriro rya FARDC ryageze Isange. Ese Sange yabaye tombe koko cyangwa ni bamwe bakoresha fanatisme? Iyo ni fanatisme, kuko igihari ntabwo FARDC ariyo yaba yageze Sange, kuko mu bintu bikomeye cyane byabaye nkaho ndetse binayihungabanya.
ntabwo Tirari yakoze ibitangaza ndetse no kuba yarashe cyane mu rwego rwo hejuru ari ya FARDC, kuko ubona ko M23 yakoresheje Tirari ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo gusa naho yasenyaga coalition nini yari iri mu ngabo zirenga 3,000 ku buryo bari mu cyerekezo kimwe, kandi ubona ko icyitwa icyatsi n'umusirikare byari byivanze rwose, kubitandukanya byari bigoranye. Rero ni coalition wabonaga ko bigoye kuba bahangana nayo amaso ku maso mu birometero bike, bari basa naho barimo ku ruhande rumwe n'urundi. Rero niyo mpamvu M23 yakoresheje M21 ku rwego rwo hejuru, yarasiraga mu birometero iri kure, ariko yakoze agashya cyane ko kuba yabashije gusa naho isandazi coalition mu buryo bahise birema amatsinda bijyanye no gutinya ko habaho gutakaza cyane bijyanye n'ubucucike bariho. Rero nta muntu wo kuvuga ngo FARDC coalition yasubiye inyuma ku buryo yageze Sange, ahubwo niko gace karimo gusa naho gakoreshwamo n'abaturage bahungiramo bava mu bice birimo imirwano, ku buryo ubusange hari abaturage benshi cyane basa n'abaherekeye bitewe n'iyi mirwano yabereye muri izi nce. Rero ntabwo iyi Sange iri kuberamo imirwano, ntabwo ari byo n'uwabivuze bitewe n'ibyo yashakaga kugeraho, ariko siko bimeze. Ndetse nta nubwo ubona ko ari ibintu byoroshye kugira ngo coalition ibashe kwinjira muri Sange bijyanye n'imirwanire yarira ndetse n'imbunda za Tirari zari ku ruhande rwa M23. FARDC yafashijwe cyane na coalition nini ubona yashakaga gukora ibintu by'ubwenge bwinshi bwo gushaka gusa naho itanga igacya mu bice bitandukanye, ku buryo bose M23 kugira ngo ibashe kubigenzura byasabaga kugorana cyane, ariko bitewe n'imiterere y'ubutumburuke bariho na tere nziza y'ibice bagenzura barimo, kuko basa n'abari hejuru, yabafashije cyane kubasha kugenzura ingabo zakoreshaga uburyo ubwo aribwo bwose bwo kuba baca mu mbavu za M23, ku buryo byari kugorana gusa naho bahangana nabo. Ariko kubera Tirari byaboroheye cyane, kuko urabiza Tirari irasa ihawe amakuru n'abari kuri frontline bagaragaza aho umwanzi aherereye. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu zirambunda zikorera ku mibare. Rero urasiye coalition angana gutya kuri Tirari byari byoroshye cyane. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira utubwire uko byifashe muri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri. Byifashe bite? Umwuka uhagaze ute saha iyi ngiyi? Umwuka mu baturage niho uri, kuko umwuka w'amasaha nk'aya mu rwego rwa gisirikare ntabwo ushobora kuwumenya, kuko isaha nk'izi umusirikare hari ntabavuga, kandi ntabwo bakunze gukoresha imirwano cyane mu masaha nk'aya tugezemo kuva saa 12 z'uyu mugoroba. Bisa naho wumvaga ko imbunda zigenda ziceceka zitandukanye, ariko ku bijyanye na muvoma y'abaturage Yes, Bwana Bizima ku murongo wa telefone arasa nk'uwubuze. Ni imirwano koko ikomeje kandi ingaragariza n'amafoto bagiye banyoherereza, aho bigaragara yuko ihuriro rya FC ryakoze akazi katoroshye. Ni mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye, aho bita za Kigurwe mu birometero birugana na Sange byahamaze gufatwa n'ihuriro rya AFC M23. Ubwo abandi bwose rero bitewe n'uko umusozi ukikije umujyi wa Uvira, biragaragara yuko ihuriro rya AFC ryamaze gukaba, ndetse bamwe mu baturage batuye muri ibyo bice bari gukangurira abanya-Uvira ko abawurimo bashobora kuba bahunga kugira ngo bitagora cyangwa batagabwaho ibitero simusigo, bitewe n'impamvu ikomeye ikomeje kugenda igaragara. Ibi ni ibibazo rero bikomeje kugenda byiyongera bitewe n'imirwano ikomeye kandi ikomeje, aho n'ubundi bikomeje kugenda biba bibi ku rwego rukomeye. Ni mu nkunde rero tuze turebere hamwe ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ibi byatumye Trump yongere kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tshisekedi ko amagahenge basa nk'abagashyize ku ruhande. Ibi bibaye n'ubundi hari ibikorwa bikomeje kugenda biba, ndetse saha muri Sange imirwano yazindukiye no mu gice cya Minembwe yari hari kandi ikomeye. Ibi byatumye rero Washington ihita itumizaho u Rwanda by'agataraganya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'amahoro atagenda. Ni ubutegetsi bwa Washington bwatumije impande za DRC Congo n'u Rwanda ngo baganire ku masezerano y'amahoro yasinywe umwaka ushize atagaragaza umusaruro nk'uko bivugwa
n'ikinyamakuru The African Report. Iki kinyamakuru kivuga ko abategetsi ku rwego rwo hejuru ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategerejwe i Washington muri iki cyumweru. Leta ya Amerika iheruka gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abagikuriye kubera uruhare ibashinja mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bashinjwa gufasha umutwe wa AFC M23 nubwo hataremezwa neza abazitabira ku mpande zombi. Abitezwe muri iyo nama barimo Mauro de Lorenzo, umujyanama mukuru wa Perezida Kagame, na ndabona kuri telefone Bwana Bizima agarutse. Mu nkundire wenda musabe mbanze nsoze nyine. Bwana Bizima, uranyemerera nari nangiye kuvuga ibyo i Washington bategetse ibi bihugu byose? Yego. Yes, twari tugeze n'ubundi iyi African Report ivuga ko ku ruhande rwa Kongo hazajyayo Patrick Lubera. Uyu ni intumwa idasanzwe ya Perezida Kisekedi. Abategetsi bo mu nama ishinzwe umutekano muri White House n'ishami rishinzwe ibijyanye na Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nibo bazayobora ibyo biganiro. Ibi rero bikomeje kugaragaza impinduka zikomeye cyane, ndetse ubona yuko bikomeje kuba abibi. Bwana Bizima, urabona yuko Washington yahise itumiza u Rwanda ndetse na DRC mu kuba amasezerano atari kugenda ba. Wowe mu mboni zawe urabona iyi Washington iri bukosora iki? Iri bubashe guhagarika ino mirwano cyangwa iri buhagarike izi ntambara ziri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Yego, niko bimeze. Ubundi nta muntu ujya wanga kwitabira igikorwa kigarura amahoro, ariko ubundi ufite ahandi hantu wabona amahoro utashakiye kuri bari abagabo bose, ndakeka njye ku bwanjye navuga ngo sinanabitaba, kuko bariya iyo hari ibibazo bikomeye ndetse bibangamira uburenganzira bw'abantu barengana, urabona nk'ubu mu minsi itambutse mu Minembwe impfu zagiye zibaho ndetse n'ibikorwa byo kwibasira abaturage cyane ku rwego rwo hejuru. Wigeze wumva Amerika ihamagaza ngo muze musobanure impamvu mutubahiriza amasezerano? Ahubwo bibayeho kuko hari uwaboroze byanze bikunze bijyanye n'urwego agezeho n'uburyo abona abangamiwe n'imirwano n'aho abona imugeze. Rero n'ubutabazi buriya ntabwo ari ukuvuga ko ari uburyo bwo kugarura amahoro no kubabaza inshingano z'ibyo batubahirije. Wirebe nawe imirwano aho ikomereye nibwo icyo kintu kibayeho. Barajyayo banagira ibyo baganira yenda bikemuke, cyangwa bongere base n'abasezerana ibindi bishya bagiye gushyira mu ngiro, ariko bibayeho kuko ubona ko iyi mirwano ifite icyerekezo iriho kandi ishobora kugira ibintu ihindura mu buryo bumwe n'ubundi, aribyo bitumye habaho iyi mpuruza yihuse muri ubu buryo. Twari tugeze mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira saa yiduha ishusho uko umeze. Ishusho irimo ni umujyi ubona ko utujemo bijyanye n'abaturage nyine iyo bari mu gihe cy'intambara. Nta muvuma nyinshi ziba zihari, abenshi bibereye mu mazu kuko biteguye ko isaha n'isaha hari ibishobora guhinduka. Harimo abashobora kuba bakora muvuma yo hafi, aba bajya gushopinga yenda ibintu bugufi, ariko urabona ko urujya n'uruza rwari rusanzwe muri uyu mujyi uyu munsi. Aya masaha turimo ntabwo bihari muvuma ihari ni iy'ingabo zonyine, ubona ko ziri ku bucucike burenze ku mpande izo arizo zose, yaba mu mihanda ndetse no mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Urabona ko hari situwasiyo idasanzwe kandi n'ibintu bishoboka, kuko ubona ko iyi mirwano iri mu birometero bike cyane kugira ngo ugeremo hano. Niba rero iyi nce bajyaga bayinjira y'uyu mujyi mu gihe wabonaga ko pozisiyo za M23 ziri kure, ubu zisa n'izasatiriye ibi bice. Harimo umutekano urenze kandi harimo amakenga menshi cyane, ku buryo ubona ko nta n'umuturage uri gukora muvoma izo arizo zose ku buryo bwo gutinya ko yabazwa ibyo arimo cyangwa akaba yanabizira. Yes, Bwana Bizima, n'ubundi wenda twibanze cyane muri Sud Kivu. Mu Minembwe ho waba ufite amakuru y'uko biraye? Minembwe amasaha yaho urabizi n'ubusanzwe nta mirwano igikunda kuba muri aya masaha y'ijoro, uretse ibyiriwe kare
ryabayeho, ariko nabyo babonaga ko ari nk'integuza yo kugira ngo base naho barangaza ingabo ziri mu birindiro bya ruguru mu minembwe za M23 na twirwaneho. Ubona ko byari ibitero by'uyu munsi byo kubahuza no kugira ngo babone ko ari nk'ibisanzwe, kuko hari aho byabaye nko kujya gusenga ku cyumweru, ni buri munsi baba bazi ko icyo kintu bari bukiramukiriho. Rero byabayeho, ariko ubona ko hari gutegurwa operasiyo ya Plaine de Rusizi, ari nacyo bo bumvaga ko yenda hashobora kuba pozisiyo zo hasi hano zishobora kunanirwa ku ruhande rwa M23, bikaza kubafasha kuba nta sapoti yaturuka ruguru, kuko naho hariyo imirwano. Ariko urabona ko bari babiteguye ibi bintu, ntabwo ari ibintu byabagwiriye kuri buri ruhande, ni ibintu bari bamazemo iminsi y'imyiteguro. Ariyo mpamvu mu Minembwe aya masaha tuvugana hari ituze, ariko bijyanye na pozisiyo ziriho n'ubundi zagabye ibitero uyu munsi, ubona ko hanakoreshejwemo amadorone mu buryo bwo kubusa naho babahuza cyane, ku buryo bihugiraho batekereza ibibera mu zindi nce. Ibyo byabayeho rero, ubu baraye bacumbikishije n'ubundi, ubu ni ikintu biteguye ko mu masaha y'urukera n'ubundi biri bwongere bikaba, kuko ho ni buri munsi. Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza ndetse no kugira ijoro ryiza. Yego, namwe ijoro ryiza. Namwe bakunzi ba Kigali News Update zo nakagaruka, twongere tuze gusubira mu masaha ari imbere. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.